Balethi, ngibingelele Sunday School, ngibingelele bomake, ngibingelele bosisi. Namhlanje kahle nginemkhuhlane. Ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane, ngisho ukuthi kahle kahle la esontweni ngigcina ngaleli liviki labe kunene iphakele 27 nakukula kahle bese sengiyahamba Sunday ngiyaka auntie bengifuna auntie bese sengiyaphuma ngiyahamba kuLisonto angizange vele ngithi esontweni ngemoya waNkulunkulu nangezinto letenzekayo emhlabeni ngihambe kahle ngijabulile ngafika la ngifika khona ka-auntie wabese sekwenteka kujabula kwaguquka kwabajinyembeti magodwa auntie washayiswa itruck nje emgwaqweni khona nalokho yamshayisa vele lokho ukuthi uyashona kwenteka timanga uNkulunkulu bazalwane ngicela sisikhuleke kakhulu kunezinto letenzekayo ungathi ukuthi kwentekani baba asakhuluma lana ukuthi umuntu unespirit phakathi lo muntu oshonile ubikelwe kaningi ukuthi akabone ingodi leso kodwa angathi ukuthi lozimbe kwentekani bebakhuleka bebekwentekani angathi ngoba ngivese bathi ngoDisemba uyibonile le ngodi 3 times sekwaba khona futhi lokunye lokuvelayo ukuthi lelo liviki lakafike ngalo ngilaphi leyabonakala khona le ngodi ukuthi hayi phela kunento leyentekayo so bavuma bathi vele ikhona yenteka ngalesine wakhona uma sekashonile ngoba siyathi ukuthi umuntu nakashonele ngodi yemoto uyalandela emgwaqweni waba khona inja lebakhona lapha ngomlanzi ukuthi kulandwa nomoya wakhe lapha uma kiwa emoshari nasemoshari lenje solo ikhona mara ayatiwa ukuthi yakuphi uma kiwa eSontongwatshwa ngaphansi kwecasket yakhe nayi lenje futhi iba khona sakwavela ukuthi no akukhulekweni kubonakala ukuthi kanti kwentekani ngoba vele bengathandaza izayoni kwakhulekwa kakhulu inja ihambe iyolahlwa uma sekusemathuneni inja nayi seyikhona futhi ngicela ukuthi bazalwane sikhulekeni kakhulu imimoya ikhona ngoba kugcina sekuthiwa kusenapho emkhathini bafonela umake mnanzi wathi nakangibonela ngamchazela lento wathi make ucela ukuthi lo moya ingathi inganyamalala ungwatshiwe vele make kahle inja bese ihambile angathi ukuthi emuva kwentekeni ngoba thina sibese siyabuya enzaweni esimithibele ilapho nje la kwenteke khona mara nami bese ngikukhumbulile bazalwane ngiyabonga kakhulu Ngicela ngibingelele mfundisi, ngibingelele mfundisi ngibingelele mandla lonke. Lokhu kumele phambili bazalwane ngithi ngiyobonga umusa kaJesu lakindele wona. Ngisahamba lapho kwami. Besimkhapha ukuthi ayongisakhadi lebeshini. Sithe sihamba bazalwane sisuka kahle ikazi sahamba. Lase sifika lapha eDomini
edrobheni sesizosondela khona kwabamukwa livini bazalwane. Ngihamba nagogo ungeni umpastor Mathabeni wasemikazi malume wami wathi malume biyasithandazeni sathandaza bazalwane sesimangele ukuthi awu imoto ayisahambi and sesidudane ukuthi sifike edrobheni. Hey bazalwane sathandaza yabona sathanela kalwa uyalo walwa nathi siyakhuleka wathi mina edrobheni akasitofika safonela malume baklinika sathi imoto ayisahambi wathi siyincenge kancane sizofika egaraji. Sayincenga safika egaraji bazalwane sathi nasifika egaraji bakhipha indini bathola ukuthi ngibambile lizamile vele phakathi ngabonga bathi ngiyawubonga umusa ukuthi yina sifikile la garaji silwile la sathane noma yena bengathunwa nathi sahamba sayokuluze nagogo sabuya bazalwane sabuya siphephile ambona okuningi ngoba umusa nkulunkulu nami ngibona kuthi yina ngabe sinabanye ngoba gogo bekasathi asijikele sifike emuva yithi indlela yasemuva yithe kakhulu thina sesidibane nasedrobheni. Ngiyabonga Nkosi lelekele ngibona ndosho Inkosi kusise mina. Haleluya. Haleluya bazalwane. Ninjani? Amen. Ubingelela bobabe nabake. Ubingelele bomakonke, ubingelele Sunday school. Ubingelele bobabe egameni lika Jesu. Amen. Haleluya. Mina ngisukumela ukubonga Inkosi namhlanje. Ngaloko lokuyindele khona. Haleluya. Shokuthi last week bengekho la ebandleni. Haleluya. Bengivakashile ngaye ekhaya ngenxa yokuthi sisiwami bekaphathekile. Amen bazalwane. So uma ngifika kule ndzawo ngithole ukuthi vele uphathekile ulele phansi. Haleluya. Bekangakhona ukudla, bekangakhulumi. Haleluya. So lento leyo isuke yangiphatha kabe. Amen bazalwane. Saye umkhuleko namfundisi wamfonela wamwekela umkhuleko umkhona haleluya. So sigcine on Monday samthatha samukisa isibhedlela ngoba always uma nangabe aya esibhedlela bebafika bamjikisa bathi lesifo lesika anaso angeke aze alaliswe esibhedlela, kumele siyo treatwa asekhaya. Haleluya. Bathi le stroke isiwele ngaphakathi. I don't understand ukuthi stroke lesinjani. So haleluya bazalwane. So besiwaridi kakhulu ukuthi uma nangabe esibhedlela bangamadmita ukuthi aye ekhaya. Uma bona esibhedlela bahluleka nalabafundzile ukuthi umuntu makagula kumele aneswe kanjani, babe sebathi angaphume aye ekhaya kusuka kungaphukeki kungavakala. Haleluya bazalwane. So bekukhombisa ukuthi yikhona imimoya ezokwaleso simo. Haleluya. Ngoba umuntu uma aya esibhedlela uya esibhedlela ngokuthi ufuna ukuyosikwa ngenxa yokuthi kulesimo lesakiso ekhaya ngeke basibona, but esibhedlela uma kafika bamjikisa bathi kumele aye ekhaya. Haleluya. So kuthiwa bathi bamjikise 2 times. Amen bazalwane. But ngiyabonga uNkulunkulu ngoba lekhathi ngitoba ngifikile wayendelwa leyo mthandazo, mfundisi naye wamthandazela lisonto lanceda ngomthandazo. Bagcine uma sihamba naye esibhedlela bamvumela ukuthi alale esibhedlela. Amen bazalwane. So ngifuna ukubonga uNkulunkulu ngoba uma nangabe bekungasiyo umthandazo wethu, uma nangabe bekungasiyo amandla kaNkulunkulu, bekangeke bamvumele ukuthi alale esibhedlela.
until today kusase esibhedlela bamvumele ukuthi alale bamtreata. Amen bazalwane. So ngisukumela kuyibonga inkosi ukuthi kukhonakalile ukuthi bamvumele ukuthi alale esibhedlela babese bamtreata esibhedlela. Namhla ekuseni uma nangabe ngifona ngifuna kwathi ukuthi ukanjani bangitshela ukuthi no maphayipi lapha bamfakile bamkhiphile ngoba sekungcono. Haleluya. So kusho ukuthi uyakhona ukudla nyalo ungawendeka noma ekusasa noma nini bamu-admit esibhedlela. Haleluya bazalwane. So ngifuna ukumbonga uNkulunkulu ukuthi kumandla kaNkulunkulu la abonakalisiwe ukuthi kuwendeke leto zinto ezifana nalezo. Haleluya. Haleluya. Kwakugcina ngifuna ukubonga livi lanamuhla leli lisikhuthatako leli lisifundzisako. Haleluya bazalwane. Ngoba lithi lona livi uJesu lekathi ashumayela usuke wathungelwa ngesituku lesiningi. Haleluya. Wabe sewenza njani? Wakunwelisa kubo. Haleluya. Haleluya. Mfundisi umashumayela uthi thini njengoba nyalo singama-evangelist siyohlangana nabo bantu sibavangele but kumele sithi ngelise kubo. Haleluya. Ngoba bangasibulala even spiritual. Haleluya bazalwane. Haleluya bazalwane. Uma ashumayela ukuthi lona ubese ubona thuye mkhumbi lemkhumbi munye wawo bekuwa Simon Peter. Haleluya. Wacela kuSimon Peter wathi Simon Peter, please help me by borrowing me your boat. Haleluya. Uma Simon Peter amboleka lomkhumbi wabese uyangena kuwo akhona kwenye umsebenzi lobheka afuna kuyenza. Haleluya. Why? Ngoba ubolekile kulomunye and nomunye ukhonile kwena njani ukumboleka. Haleluya bazalwane. Haleluya bazalwane. Bathi lithi iBhayibheli uma alisho umfundisi uthi yena uma nangabe ambolekile lomgodi athethile ukumboleka lomkhumbi wabese uyambuza kuSimon ukuthi Simon ubambile yini ihlanzi na. Haleluya. So wathi Simon cha sukubonga sisebenze mahala asingazange sesabamba. Wathi kuSimon yehlisele ineti lakho kulendzawo lefana nale. Uma ashumayela umfundisi ukuthi umfundisi Simon wavisisa wena njani walalela. So bazalwane ukulalela kubalulekile ukuthi sikuyenza uma sibazalwane. Haleluya. Ngoba thina labaningi siyalahlekelwa tibusiso kungenxa yokuthi asilalele. Haleluya. So obedience yiyo into letha ama-results in your life. Uma nangabe wenta njani angivo. Uma nangabe wenta njani ngiyabonga.